Meso sam isjekla i oprala. Kao što vidite, lijepo je. To je od naših mesara ovdje lokalnih. I slažete prvi red meso. U pravilu se ovo jelo kuha u zemljanom loncu, ali danas malo ko ima zemljani lonac, pa vam ja želim pokazati kako možete i u širpi skuhati. Zatim dodajete povrće, malo krompira, malo paprika, možete izrezati po 1-2 paprike zelenu, crvenu, zatim paradajza ili rajčici, tako jedan red, malo mrkve, malo luka, malo mahuna, to sve posložila. Najteži dio je u stvari priprema povrća. Kad sam to sve posložila, dosula vodu, posolila, stavljam masni papir. Žene su to ranije od vreće, od brašna stavi papir, dvostruki. Će mi pomoći. Sad ću malo izbušiti ove rupice, da može para izlaziti. Možete iglom. 2,5 sata kuhanja. Evo ovdje mi ovo smo dobili. Ovo je dovoljno za 8 porcija.